Bilang Indomie. Apa itu? Gujago. Hah? Gujago. Gujago. Ngomong apa kau? Gujak. Kau ngomong apa? Bilang Indo. Mie goreng. Waduh. Mie goreng. Ayam goreng. Sini, sini. Dek. Ayam goreng. Apa itu? Apa itu nak? Ayam goreng. Ih, apa namanya? Kue. Iya, itu apa? Mie goreng. Mana pusat? Mana pusatnya? Pusat. Mie goreng. Cica, cica di dinding. Diam, diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap, hap. Lalu ditangkap. Cica, cica di dinding. Itu nggak apa-apa. Diam, nyanyi kita. Diam, diam merayap. Coba buka Indomie, Indominya. Turun.